Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko intambara zikomeje kugenda zivugwa. Ino ntambara ikomeje kugenda ihuza M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abandi bose bafatanya nabo kurwana na M23. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge cyangwa se ubwoko bw'abatutsi baherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinjwa ko bari abanyarwanda umunsi ku wundi. Hakaba hari indege ya Sukhoi 25 yongeye kuroherezwayo isaha y'i saa 5:30 ikagenda ikarasa abaturage ndetse ikica benshi cyane, imirambo ikaba irambaraye hirya no hino hagiye hatandukanye. Ibizaminebwe byabaye habanje koherezwa indege za drone zitagira abapilote ziragenda zikora isibano cyangwa se zica abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, zishe abaturage benshi cyane nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse binemezwa na bamwe mu baturage batuye hariya muri za Minembwe. Barokotse ibi bitero byagabwe na leta ya Kinshasa irimo irica igenda yica abasivile umunsi ku wundi. Amahanga yemera cyangwa se abantu bashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu babona ubwicanyi bukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gutabariza mu bwoko bw'abanyamurenge bakavuga ko barimo baricwa umunsi ku wundi. Nyamara M23 buri bivuga nubwo amahanga yayakana avuga ngo u Rwanda ruhora rushaka kubuza abantu uburyo ndetse no kwica abaturage baherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni intambara ishaka kugarura amahoro mu rwego rw'igihugu cyose. Perezida Tshisekedi Tshilomba bisa nkaho yemeye ibiganiro gusa bakavuga ko yemeye ibiganiro amaze kurenga inkombe. Ati nubwo yemeye ibiganiro twe ntabwo tuzajya twemera ibiganiro habe n'umunsi w'umwe. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twumve uko byifashe ndetse n'izi ndege za Sukhoi 25 zoherejwe kujya kwica abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se ubwoko bw'abatutsi baherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko amakuru akomeza kugenda abivuga umunsi ku wundi. Bati nyamara iyi leta yigize nkana ireba akarengane ubwoko bukorerwa na ireba akarengane ubwoko bukorerwa naho M23 yamaze kubona ko leta ya Kinshasa idakozwa inzira y'ibiganiro. Reka amakuru tuyinjiremo neza uko bimeze. Abaturage batuye mu karere ka Minembwe aho ni mu Kivu y'Amajyepfo mu gihugu cya Kongo mu misozi miremire y'Imirenge. Abaturage bazindutse bagabwaho ibitero byo mu kirere bikozwe n'indege zidafite abapilote yo mu bwoko bwa drone cyangwa se Sukhoi 25 aho bita ku Kiziba naho mu gace gaherereye ni muri birometero bike cyane muri komine, hakaba n'ikibuga cy'indege kizwi nka Minembwe. Niho abaturage bagabwaho ibitero byo mu kirere bikozwe n'igisirikare cya Kongo FARDC. Tukaba tubatabariza kuko barimo baricwa bazira akarengane. N'ubwicanyi bwabaye ku munsi w'ejo tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2025 bikorwa mu masaha y'i saa 5 n'igice muri za Bukavu na Minembwe. Tukaba ku cyicaro cya Goma ndetse n'amakuru yagiye asakara hirya no hino. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko amakimbirane akomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atatangijwe n'u Rwanda kandi ko rutazemera kwikorera umutwaro w'imiyoboro mibi cyangwa se imiyoborere mibi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'umutekano muke urimo uratezwa n'ubuyobozi bwa hariya. Minisitiri Nduhungirehe yagarutseho ari mu Buruseli mu Bubiligi ubwo we n'intumwa yari iyoboye babonaga ko itsinda ry'umuryango w'igihugu by'Uburayi riyobowe na Kaca Karizaze ushinzwe ububanyi n'amahanga, politiki n'umutekano, akaba na visi perezida wa komiseri w'umuryango w'Uburayi. Impande zombi zihuye mu gihe inama y'abaminisitiri y'ububanyi n'amahanga b'ibi bihugu bigize Uburayi uherutse kwanzura ko u Rwanda rudahita rufatirwa ibihano kubera ibirego rushinjwa mu ntambara zimaze imyaka mu burasirazuba bwa RDC, ahubwo ko ibyemezo bya politiki bizafatwa bizagendera ku bikorwa bigezweho. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibibazo by'umutekano w'u Rwanda bimaze igihe kinini byirengagizwa cyangwa se ntibihabwe agaciro hitaweho ku mutwe wa Genocideri wa FDLR afatwa n'ibibazo bikabangamira umutekano mu bice byegereye umupaka, ukaba ushyigikiwe n'ingabo za Kongo n'ihuriro ry'ingabo zifatanyije nabyo. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko kandi ko ibinyoma by'ibihugu byo mu burengerazuba ku kibazo cyo muri burasirazuba bwa RDC hamwe n'ibihano bikomeje gufatirwa u Rwanda ntacyo bizafasha mu gutanga igisubizo. Yavuze ko kandi
basa nk'abari gukorera guverinoma ya RDC mu kurushaho kongera ubukana, amakimbirane ndetse no gutesha agaciro inzira y'ubuhuza iyobowe na Afurika. U Rwanda rwiyemeje gushyigikira ibi byemezo cyangwa se byimazeyo. Mu itsinda ry'intumwa z'u Rwanda muri ibyo biganiro harimo umuvugizi wa guverinoma ya Yolande Makoro, ambasaderi w'u Rwanda mu Budage Igor Krasol, Brigadier General Karutwa Patrick na perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare ndetse na Aimable Havugiyaremye, umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano. Bakomeje kugenda bumvisha ko u Rwanda nta hantu ruhuriye n'ibibazo biri kubera muri RDC, bityo bigasaba ko aya mahanga yabanza gushishoza ndetse akabanza no kureba inyito cyangwa se imva y'imvano y'ikibazo kiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakabona gufata umwanzuro ndetse no gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano. Amakuru akomeza kuvuga ko u Rwanda rukomeje kugenda ruhakana ko atari rwo rubazo cyangwa se atari cyo kibazo kirimo cyatera umutekano muke muri RDC, cyangwa se ari umutekano muke urimo urahuza cyangwa se biri guterwa na guverinoma ya RDC. Kandi bikavuga ko perezida Tshisekedi yemeye ibiganiro ahubwo 23 ishobora kutazemera ibiganiro kuko amazi amaze kurenga inkombe. Kana subscribe kuri ZAF Info Rwanda, dukomeze n'ayandi makuru dukomeza kugenda